Kekenhon kesur upat ba keberi unyo trap kala keno ba kaseng Sanhima Sima National People's Party balam khmat ya kesorkar Meghalaya Democratic Alliance kedai kebakwa brai bat kabiit spa da kabai nuksa ba kajingit spa kedai lengba ka kamti bat khayi do yong bean bat ki wei pat ki mar po khndo tang na kabenta ki he spa ne kita ki high level bat kajing kwa brai kedai kajing thumu ban bo ya ka ketam khalai ban penjat ya ka lawai ki samla uba Rusting Well Thaba u chairman ulaang bakawai pat kadai ke jingwan ra eka civil procedure code kabakta eka district council ka kunhon kala penram jori ka jingkran lapla uba snyau bhalang dhar halor ki seng bhalang bat yo ba preston ten song ubalaang baki snong ha block 2 kidai sa asam bat baki khasi kim don kot don sla bat dangshan ha ka jingkran bat kawai ka news channel nalor uba preston uba lakman rumboi bat uba renekton lingdo tongkhar kilaang ba don kam show ya ka khana pateng halor ke election MLA ka kunhun kala ong bayaki kertong ladan kamban khot hakaran san pat ba baniatai halor ki mat ekran ki baper ulo ong ru babon ki alap election na kabenta ka jingjop ya ka party ka jingjop ya ka jat benriu ni bu hakmat kamat ka bankong kata kalong ba kala dei ka por ban sim jingkhai ya kan ke sarkar MDA barak sansnya nila ya kendo ya babon ki political parties fair haka bang ibu ki isu ki bakiseng samla jang ka beri nyotra per koi ki bu jing kendo jingi da kawai ka pos ka por but la ban ong ba wat hadu kamra chief minister ma na bro ni layo ada kasha ba duki bala kular thiang ikin ki kular bar khai tani hadu mata nyimpat simli i to so ka ansar ka long zero wat ka them motor ka ansar ka long zero ibarat isu tikini ki kilo ki bang ya persno banta ka wen ki banta ki ba hakmat te namla banlan ka ne ka por biang upat ba don kam bar suthu jagari kasi jentia ba nginamla banlan ki sisa ka long ba kumba ka pau haki press media peladap kiseng bhalang ngasu bata ai khlai ka pang ka deka safe nyutrap mo bisa kanya ka goin ki banta ka bola yalam do rabat khajren nang ta ya ka hito ki balami sakmat naka banta bandawa ki isu jang jai unrio baki ki wik seng balang fer bomla banja ka teng bobon ai khublai klom ne ko maki yang tek isu jang jai unrio hani ka balango ka long dang pakat to kan esni wei naki rangba no yalam MLA jak NPP masnya balang dhar plak hakmat ukeno bakta mat yong yaki pat ba jagri berkawai kabamot ukran beng seng bala hakmat jeng ba hamlet hakmat jeng ba litan tekani ke ekapen i kawan ra e kasan perkhat kabadum ikriu krau jebeng nganut nang akran la basai kedar ba menta kasni kala pau sai kedar bang nginam la bat thamkiar banda keno eka ba ngilap kat komisi sya kaseng NPP kam dai kaseng ka ba i jek benrio kadai kaseng ka ba kwa brai bat itspa ngan pensisa eka ni konra sakma uladap le yakin ki kam hakaba wanra eka jing kta ya jek benrio brawai ngan pensisa eka jing itspa udau yong kimar pok khandau kila ada blot klamlut hakari kasi jentia jengi nakabanta ki hespa kabangi ong hat nakabanta ki high level kajing kwa brai medur ka sarkar ayu kom kene ban kamai spa nakaba penjat ikan lawai jong ka jat benreo kalau ji kon samla jingat poise kalau ji jat benreo kata kar kom kamai spa jengki bakata kalong ki wanra eka kasino wat hakatu kapor ka hito kala ai kumbi ke jingruai ka balakta ai gari me benreo kim respond ye ka senjuk de ke jong sensas na kari boy berkawai kila persa ini ki ang balai fuan thanyan ye kan kasino pori boy balai himbu sigaro ndai kamdan ka response ndai wat kan ka khasi jentia prostrian khasi jentia Christian Forum kini kila pelong de jingruai hadin kata ulek ko mas pendam belum malah ndai ngai i bahang ni uang bakat ni ngilale la da fidang ai yang ka bor hangi te uang khublai sebun ni ke jing sebun musim japi ki par khasi kan ne ka de jing kwa brai
kuat spa jong ka sarkar kabayalam nak NPP sakawai le ula penjat sendan ula penluat sendan ye gajat benrio ukan rat sama ulawan rak ye ka an CPC ka bakta ye ka district council nginam la bar khambai khublai ba titos kum CM badan brom dei mai bela lommi ki rang ba snong lommi ki hima ban persa ye kan ka an bon rak ko rat sama iba pensengan dokum ulidar jong position ila penpau gajing persa hendrai snga kini kini kiwe ni bentak ka bentak ka baar ka bangadan mat pesu kalong ka jingkran ka baklam da thau ka ba ngimla bas no thu kem ki pai ba jong kini kini ngalam ngi ngabu ka jingkeli ni badu perstuan dang man ka tu kan ni benai pik pentikina ba baru atlik senang ke bahak blok tu ka kelai cha sa hadi nang tu kalami ka jingkran persa ni babon KKSU bagi kuik sang balang kilap ni jingkran persa bat kham tam ki senjuk nok sencar senang jok tu kathan ndai piklam respon ni khlam jawab ye kani kalau ka e ba kata ye jing snow jing ki pat ba kat kum ka report jing ba ike molong chief minister Sam Rajasan kadan ke banyu bu pratlik senang ki bahap apa ke blok tu ki bahap sport me khalaya ngam tip ubak perstuan ukhlam la berpisah hadu mentah ne kabar pada kalau kebakham lengo kalong ulek hamakan raw pen bana por bailap leksan MPP wang bagi khasi jingi ke bom judan kot dan sela tena kaliang jengi kiri pai ba kerpang na kaliang jengi ngila terwas wak perstuan ban ai kot sela ye katarum tre ne las hadin makan ngi ibak interview jok persian ibak perstuan yang komno ibak perstuan tuksong ibak renik bat ulah kemen remboy ki ang bang ngim dan kam su ek history kamu mot ngim dan kam su ik sim ngim dan kam su ik daloi ngim dan kam su ik lang da ngim dan kam su ik dal basno kamu mot kamta dang menta kamba arlai sni mi so konrat sangma wang ila ujo sa po Supreme Court bagi nya chakmat ka brem kam bodar persa ik niki sauhima ye kamalem ye jirang begitu fakis Supreme Court wang ini ay sakmat ya kena kam bodar isu da ka ba yai like ya ka sek seder kata kada ke jiran kontrak sama kan ni ka kompran jek persian ngalgo kupula kemen remboy da ka bobrom ni i ka jingjia ka bala sakta ka sarkar makhalia ngatip lomba kena hikai kam sya ba pinsho i ki kena skol msa ba idea i kena skol msa la puni dah hukum senar bom la ba pinsho i kena skol ya dia lek no siap tiar gas walati ilade ka ba kham ngo su ka long ba u khat hajir ka wei pa wei sing balang sepot tanat persebejar u khat hajir wang na ba ki pelong riura ka jing ki u khat hajir ki bai sokos ki pelai pijak purkom kane ka de ka jing lek ka jung ki kat bai la dia pa de le siap beriu im pek hayim kajing jia po siam ti jisa penyap ki khosam lajingi pila ayo ban sim kam du mata pila kam kini ki ke ba ngawan ra ke jingkran lap juki sakawai le ka bakham ima ka bakta ke jat beri balong ngak kan mau bo dasakhiat ko po male transport minister ulawra kan ka isu po assembly ban penpoi ke lantiral hadu selong dan ibu angna bakitiral ka datang ke good trains ngabu ka jingkali mantau dasakhiat kan teli turak dan tangwe turak dah bakam ta kan ni kam dai ka jing temu penjak klep kejat benrio tikini ki kilong ki ba ngi ka jingkran lap ka ba khlam perkhat jo kinong nikmat ki jingi ka ba khadu per kebalai kalong ade ngai ki press media ba bon ki beri kilap kandam ia kan ni ka sarkar ka ba yalam matla i pai ba ki kam joka ndai tang ki pai ba ngi ba bon ro wat ki sang fer kilap kandam ndai ngong kala ni ka dai ka por menta kumba kan ni ka sarkar ka skandam mi ki jingjia kamu kro ka khlam si maksa skandam mi ki jingjia po si mati khlam si maksa khlam kam bisa penjak kisam la khasi jingi tu po konflik ro khlam kam
Lam sim action. Dia mentak lah dari kapor mentai upai ba. Sim action dia kan ke government. Tak bon sekondam kadai kapor ban sim action dia kan government. Ba kata kalong dak ba khnyat ya budam setang ke masih benai tam ngasai ngin sayo ikasi ban tapot wat ngi patip ektorik. Sakawai ke ba khamdan ban ajimut isu. Iki pai ba apok karikasi jetia ba kawai. Ba kata ka di ban longkum dia. La dan kam ban penlong daka common platform ka baki ong ka open debate ya barok ki kandidat haman di konstitusi subhale e kan ngakar pa asai kisang balang sik central budi kin ong ye ki man di konstitusi jo ki kin dan ni kisang balang fair ki kamlong neutral bakin khot ki kandidat barok kawai ha kawai ka common platform bakin ye debate ya ki isu jo gajat ben reo kata ban kau bat ka ba kin pan ya ka manifesto jang kawai pawai ke parti ka ongkom no ka manifesto jang ki bat ngabu ane ka jingkat pa samlah ha kata ka open debate pan ya ka manifesto jang kawai pawai parti ka don em ni ka reservation policy nama ka lat thungkam thungjam ka bal kata ngi ki bala ha khon dong kurau khao ha bala poi ka reservation policy. Nah, kuat amat lagi kon samla jagri mutakin mi sakmat nak ba khot open debate jet iki na to ai kini kran ki isu jang ben reu panika manifesto ka jongki dan em ki parti ki banut ban bu LP ki manifesto dan em ki parti ki banut ban bu iktin kasih manifesto dan em ki parti ki banut ban bu ka reservation policy po ka manifesto perlu ki debate hadin katakan pisara ben jet no ndai ban sila thala kum ki kuwe ki sing badap ngi sipang ka BJP ka ngane ka di besar ka jongi kan PP ka ngane ka di besar jongi na khami kita ki bar khoi bakin long ki basang nia ante kan ni ka ka bang bu Ahmad yu pai ba je kersi ki ba khoi ka ba khadu ka long nga apil nang ni ki perlok press bat media ko ki perlok jong ki press bat media pi pilong ka syarat hading jong ding penyeng syarat ngidon kam makata ki press ki media bangin i babarok live hendak teliki kondisi kin perlong ya ke common platform debate jeng jakawai pakawai kondisi lada klam ki press ke media mod onam la ban i kata tapi filong ka syarat nomor hok ni i bah kini ki blada ki dan sibun ki jing kedau ki babun la manaro dak election commission mo ka RPA khat kena spak sampuai tekini ko ingat bakani kelatip lasut asyar ka kasih jengi kum karitik berutuk belai tak ada kini kena menjahami. Kini kilong ki sembok perkat lengkot ki banga ngabu hakmat jaga beri nusrap. Waras nongin hauri sudah mentai suruh pengin ya election. Bancet itu kidong tauan jadi yang dapat kerjala. Kaya cik min inti juga kenhuan kasur upaya bak beri nusrap. Kendalawan kasur kar batumai hadir election. Pi kani kasulong babu jeli nakawan ke beri msawang batumai. Ki beliau ki bela election ki dikiju ki beliau ngidang ikran komiti mentaro ki dikiju ki beliau tambah kumbang alaban biang mana ngidan kam la dai beliau barem le botmai ngidan kam ia kan norem jong ajat ben reo pila dakan ni kala ngam haki beliau katakan dek wit ki banta ndek ai ka bang ai kalong i ngi ti kalong babun hak kini kesni wat babun wat iseng balang ro ndal apoi polusan ki le eklat lot ik isu jong ajat ben reo i kembala ngam penban sekejing ya buat iki kum la sek bon ki banta la abde ke bor pisa la bande kita de ban sandor hikat ekani kalau la don kam ya ka kom perkhat ke bathmai ban sandor thmai ba kata kalau badan kam ban bu iki isu jong jat benreu kai namar kan ong biang da uburom ngai io bon sin ki breu kilet kan bas mentah kita nang parti kono sai do parti ki kan bas nang tak jing job jong ke parti ki klam le kan bas nang tak jing job jong kari harangkat ki mat ikren ni pada sate mo minya ci kini election tan ki ai kita cing ai cumut na kenun amar buon ki kwa ban penorlong no ini cing dawa ki bala pas de resolution no po yunda ba to an ki jela bat ki wi ki badan po ko inquiry committee ni inquiry commission kum ki kam bam sak bat ki ji kita ngin mla banlan ki kam bam sak buon ki NGO self-care ki abu ki complain segi bantau fair ni namla banan kibun hukum kita hendak itu fitang kawai
hak lantia ke bangi layat ngabu hang ne khmat ke jingkeli iba WR Khanuki presiden juga NPP kadang kariko haduk mentaro bayi ongkum ni namar hak jingi kenduk jengi nak kinong yalam jengi i hapok lawal smer pok office rekam dengan NPP i ongkum ni yang ngalasyam ba mentah hadin bangi lai kenduk i kinong yalam juga sur pai ba ngila banyo ai ka ILP bat iktin kasih hadian likan bangi ida fly rekantin hakmat ki press media kadion karkot mata kendai ki ai takilat ki bangi la ajmod ai ngan kamdai nga banganya thu ai ba Khanuki nya thu ikata amdai muslim penbi election mata kata kadai katang ka sembo perkhat ka banga ngabu ya ki ngobon isu hakmat jengpi kena bapin kaska to gibu angne kum ka jingkarpa bat haju opor kum ka apil namar ipor la lengkot nginam la asyuk bani kenduk yino teng ibu angne lang bakilat patai khubor fer kan raja kerteng ngalabu menen kong seng bhala kabar ki sunjuk no sensasno kabalai ki seng samlasno lani kana kono kuat ak kanu niam ro fer mo mar nia long concern manam tak protect ibu angne kum ka jingkarpa kan nginam dan porsu bande ikendo lat setang na kipan ni kijimot kai ke bakin le hangta le se la kisudan kam ndai ngin sa ai kita ngai tang kawai long ngasu thu khamba kawai pawi to si kadan kawai pawi constituency kidan la kajong problem nama kini akram ko hatu isu jang constituency bat nam tak ri bekerja benrio menang abu tak isu jang ri bekerja benrio bat ki parti manifesto jangki bat nges kamro kidan la kajong isu bekerja constituency tinggal bu orang ngasim hukum ka apil kan ba bon sin hadu kini kisngi mutang UI ba bon ki MLA buan sepu assembly ki MLA constituency kemut kimde ki MLA thawai tinggal bu kan hukum kijing apil kan ya pai ba apo kari kasi dia berkawai ba un subha kan ban wanra ikinom ikmat apo assembly daki nong thawai ni don kami kata mentang awan tim peran wat harus suak hang tai labuan tu bekar besang bukan terus suak ngidan akan cingek mentah kat sebenarnya hadang kena amangi ya be dakar por babul ngi dan kino ke kam juga siu ngi be dakar suat mentah bi masuk ngidan kami ki an ki babiang ban yada tetakara dan kam kerki iki nong tau an kata kata kawai di apil kan kamu ibu akmat juga rikasi jentia berkawai